amahina amahoro y'Imana abahame inshuti zanyuze Afrika araho muherereye hirya no hino ku isi. Tunabona umwanya wo kubahereza ikaze mu makuru y'incamake mu Kinyarwanda nk'ibisanzwe mugiye kubana Mr Shajem Mr Chaja ni ugiye kwagezaho incamake mu makuru mu Kinyarwanda. Amakuru mu Kinyarwanda katuyahere kuri ingi ya Perezida Kagame arashaka ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaho amahoro. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ateganya gusura Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kumusaba gutanga amahoro kuko na mugenzi we w'u Rwanda yifuza ko muri Kongo haba amahoro. Ni mu gihe umutwe wa M23 wigambye intsinzi nyuma yo gusatira imijyi ya Rubero na Butembo. Umutwe wa M23 kuwa mbere tariki ya 16 Ukuboza wemeje ko wigaruriye utundi duce two muri teritwari ya Rubero nyuma yo kutwambura ihuriro ry'ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe muri Uganda nanone General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ingabo ayoboye zizatangira kugaba ibitero ku bacancuru b'abazungu bari mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko guhera mu kwezi gutaha kwa Mutarama ingabo ayoboye zizatangira kugaba ibitero ku bacancuru b'abazungu bari mu duce two mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikoreramo ibikorwa. Amakuru mu ncamake mu Kinyarwanda katuyasoreze kuri ngi y'Uburusiya. General Ingoro Kirilomvo yaturikanywe n'igisasu. Lieutenant General Ingoro Kirilomvo warukuriye ingabo z'Uburusiya zishinzwe kurinda intwaro kirimbuzi yapfuye aturikanywe n'igisasu. Ikaze ku makuru arambuye. Perezida Kagame arashaka ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaho amahoro. General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ateganya gusura Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kumusaba gutanga amahoro kuko na mugenzi we w'u Rwanda yifuza ko Kongo igira amahoro. Uyu musirikare usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabitangaje kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 Ukuboza muri uyu mwaka mu butumwa yanyujije ku rukuta rwa X rwahoze ari Twitter. Yagize ati Perezida Kagame rwose ni umugabo w'umunyamahoro, ndabizi ko ashaka ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaho amahoro. Ndaza gusura mukuru wanjye nyakubahwa Tshisekedi nsabe amahoro. Muhoozi yatangaje ibi mu gihe umwuka wongeye kurushaho kuba mubi hagati y'u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko muri iki cyumweru gishize Perezida Kagame na Tshisekedi bagombaga guhurira i Rwanda muri Angola, gusa birangira bidakunze nyuma yuko Republika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bananiwe kumvikana ku ngingo yo kuba Kinshasa yajya mu mishyikirano n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Ubu imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kujya mbere mu bice bya teritwari ya Rubero, aho uyu mutwe wa M23 ukomeje kwigarurira utundi duce dutandukanye. General Kainerugaba yatangaje ko ateganya kugenderera Tshisekedi mu gihe aheruka kwikoma abacancuru b'abazungu. Perezida wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitabaje ngo bafashe ingabo ze guhangana n'uyu mutwe wa M23. Uyu musirikare mu butumwa yaraye yanditse ku rukuta rwa X n'ubundi rwahoze ari Twitter yavuze ko guhera mu kwezi gutaha kwa Mutarama azagaba ibitero ku bacancuro bose bari mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bundi butumwa uyu musirikare yavuze ko abacancuro bose bari Goma na Sake bakwiye kuraswa kuko hari abanzi ba Afrika, anahishura ko hari bamwe muri bo bamaze gufatwa mateka. Umutwe wa M23 wigambye intsinzi nyuma yo gusatira imijyi ya Rubero na Butembe. Umutwe wa M23 kuwa mbere tariki ya 16 Ukuboza wemeje ko wigaruriye utundi duce two muri teritwari ya Rubero nyuma yo kutwambura ihuriro ry'ingabo za leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impande zombi zimaze ibyumweru zirwanira muri iyi teritwari iri mu majyaruguru y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. N'ubundi cyumweru gishize umutwe wa M23 wigaruriye agace ka Matembe mbere yuko uyu mutwe
ubyemeza ku wa mbere biciye mu bavugizi bawo Liyetona Koloneli Uwingoma ukuriye igisirikare ndetse na Rwerusi Kanyuka uyobora ibya politike. Kuri Koloneli Uwingoma ku wa mbere yatangaje ko nyuma y'amatembo Vitumbiro na Arimbogo naho habohowe. Mu mashusho umutwe wa M23 yashyize ku mbuga nkoranyambaga yerekanaga ingabo zayo zigenzura imodoka FARDC yari yataye ariko igasiga izitwitse mbere yo guhunga. Liyetona Uwingoma na Kanyuka mu byishimo byinshi bumvikana baha urwamenyo General Kabundi Innocent uyoboye ingabo zakwiye imishwaro bamuteguza kumusanga aho we n'ingabo ze bahungira hose. Kuri ubu nyuma y'ifatwa rya turiya duce umutwe wa M23 ikomeje gusatira umujyi wa Butembo uherereye mu birometero 100 uvuye mu duce yigaruriye ndetse na Rubero iherereye mu birometero nka 30. Utu duce dushya twigaruriwe nyuma y'amasaha make ibiganiro byagombaga guhuriza i Rwanda murangura Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisubitswe mu buryo butunguranye. General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ingabo ayoboye zizatangira kugaba ibitero ku bacancuro b'abazungu bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko guhera mu kwezi gutaha kwa Mutarama ingabo ayoboye zizatangira kugaba ibitero ku bacancuro b'abazungu bari mu duce two mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikoreramo ibikorwa byazo. Uyu mujenerali w'inyenyeri enye usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yateguje ibyo bitero mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa X rwahoze ari Twitter. Yagize ati ngiye guha gasopo imwe mu bacancuro b'abazungu bose bakorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guhera ku wa 2 Mutarama 2025 tuzagaba ibitero ku bacancuro bose bari mu duce dukorerwamo ibikorwa byabo. General Muhoozi mu bundi butumwa yavuze ko mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abacwezi bose nta mucancuro umuzungu n'umwe uzasigara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iki gihe cy'umwaka utaha. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hasanzwe haba abacancuro b'abanyaromaniya bafasha ingabo z'iki gihugu mu ntambara zihanganyemo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Uyu mutwe wakunze kubikoma cyo kimwe n'ingabo zirimo iz'u Burundi Sedeki na FDLR ibashinza kugaba ibitero ku baturage. Uganda ku rundi ruhande isanzwe ifite ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri zifatanya na FARDC mu bikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF. Kugeza ubu ubutegetsi bwa Kinshasa ntacyo buravuga kuri buriya butumwa bwa General Muhoozi Kainerugaba yashyize kuri Twitter. Uyu musirikare cyakora yateguje ibitero ku bacancuro bagize ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe abategetsi b'iki gihugu bakunze gushinza Uganda gufasha umutwe wa M23 rwihishwa. General Ingolo Kirilomvo yaturikanywe n'igisasu. Liyetona General Ingolo Kirilomvo warukuriye ingabo z'Uburusiya zishinzwe kurinda intwaro kirimbuzi yapfuye aturikanywe n'igisasu. Uyu musirikare yapfuye kuri uyu wa kabiri nk'uko televiziyo y'igihugu cy'Uburusiya yabitangaje. Amakuru avuga ko igisasu cyamuturikanye cyari giteze muri moto y'amashanyarazi. Liyetona General Ingolo Kirilomvo yarakuriye ingabo z'Uburusiya zishinzwe kurinda intwaro kirimbuzi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017. Ingoro yapfuye nyuma y'umunsi umwe urwego rushinzwe umutekano mu Burusiya rumukatiye adahari nyuma yo kumuhamya gukoresha muri Ukraine intwaro z'ubumara zitemewe gukoreshwa mu ntambara. SBU ivuga ko Uburusiya bumaze gukoresha muri Ukraine intwaro zo muri ubu bwoko zirenga ibihumbi 5. Liyetona General Ingolo Kirilomvo wapfuye yarasanzwe yarafatiwe ibihano n'ibihugu birimo Ubwongereza kubera uruhare rwe mu ntambara yo muri Ukraine. Mwari muri kumwe nanjye Mr. Charger, Mr. Charger, naho utaha.